Balang ikawalo ng Disyembre, pagmasosyan tayo ing solemnidad, ay mumusinga na pakagkagli ni Birhen Maria o Immaculate Conception. Itingga pagmasosyan, makapatungkulya king turon pisamban, king Maria mi pagagliang alang bakas kasalanan. May banggit iting pakakagli ng Maria, alang bakas kasalanan, king proto ebanghelyo ng Santiago, nung ka rin Santa Ana at San Joaquin, apengari ng Maria, may balo lang anting bawog, dapat ting karelang matibay kasalpantayanan at pamanalangin, pagkalubnin ng Diyos karelo, Maria, ami pangagling alang kasalanan, amay meging indo ng Jesus. Ing Immaculada Concepcion, metong yakaring apat a dogma ning balang ing banal ay iglesia. Iti minunayang mipalino, king Council o Trent Banuang 15, 45, hanggang 15, 63. Dapat yung Papa Pio, siyam yang opisyal amig deklara kaniting doktrina, antimong dogma, anyang ikawalo ng Aldo ng Disyembre, Banuang 18, 54. Tuturo na king sulat ng Santo Papa Pio, ikasyam ay Jesus, anak ning Maria, ami pangagling alang bakas kasalanan. Hanggang ika-25 Aldo ning Marso, Banuang 18, 58, kanitang Pepatilipio, Birhen Maria, karin king Lourdes, kang Bernardita, binanggit na ing Pepatilip kang Bernardita, king iya ing Immaculada Concepcion. Iting kapag masosyan, tutuyang maulaga king kakatamong kasalpantayanan, aniya ing pisamban, obligan nakatamong simbo king aldoning kapiesta ng Immaculada Concepcion, king ikawalo ng Disyembre. Pasibayo po, aldoyang pangilinan, ang makayawad king balang katoliko, ing simbaya king aldo Disyembre 8. Ding misa king kakatamong parokyo, para king mesabing kapag masosyan, king Biyernes Disyembre 8, dong at 2023, 6 a.m. king Monasterio de Santa Clara at alas 5:30 ningat panapon king kakatamo pong pisamban, dakal pong salamat. Yabi atala po ka rin kaya kataming panalangin, deti pong makatuking kapasalamatan at kayaduanan, ding makatuki at ding karelang pamilya. Pablo and Reynald Aguiao, Bless Constantine and Chris Apimuar, Richard Paulo Guia and Ricardo Aguiao, Yoli, Jessilyn, Jeffrey and Joshua Tayag, Wiley Midel, Winston Yena, Ashley Macy, El Sunrise, Ning Paharit, Ronnie Gatus, Angel Wesley, Midel, Winston, Jenna, Ashley, Macy, Ellie Sunrise, Ning Paharit, Ronnie Gatus, Angel and Ines Gosum, Ruel and Carmen Bautista, Eduardo and Rosario Gilas, Chit and Robin Angeles, Nedy Macalino, Ashley and Leah Gonzalez, Cherry and Simon Nathan, Kate Gilas, BJ and Patin Dolly Manlutak, Maria Helio, Cora Borromeo, para king birthday ng Julie De Dios, para king makapasubaling kayadwanan di, Pat Torres, Rolando, Catherine Sebastian, Jerby and Arlene Claire Sikat, Ninya Irene Sebastian, Neil Joshua Sikat, Jenilyn Bundalian, Franz Aldrin, and Jerilyn de Sebastian, Joseph, Mary Acel, and EJ Valentino, Joseph Emily and Ethan Digicomo, Mike Melody, Gabriel and Micaela Yang, Dewey and Irene Remedios, Venus, Rizalin, Venus, Derek, Chris and Lisa Pineda,
Nicholas Dison, Minerva Concepcion, Carissa Marie, Charmaine Ronilo, Rain, Jasper, and Conrado Bisda, Cecilia Cruz, Betty Ong, James Benedict Layog, Virginia Manugid, Martin and James Palo, Maria Fatima Castro, Jeronimo Gatus Jr., Mark Hener and Cherry May Paharit, Michelle Ann Paarit, Arturo Torres Jr., Eliza Rose Cayanan, Jacqueline Bautista, Amelia Soriano, Soriano Family, John Alfred Cayanan, April Anika May, Aliana Marie, Alfredo Cayanan Jr., TJ Castro, Patrick Miguel Bisda, Jasmine Asmin and Mong Minebes, Mercy and Jeffrey Rabadon, Tess and Romeo Lasco, Francis Lasco, Joshua Angeles, Pauline and Jenna Calbang, Paulette Tubel, Wilfredo Domomay, Macario and Encarnacion Pangilinan. Paraking malagbang kapaldanan di Consuelo Mendoza, Amado Cortez, Francisco Inco, Terry Jagbis, Francis Dabu, Josie Inco, Carlo Camaya, Josie Inco, Rina Kayanan, Terry Davis, Francis Dabu, Josie Inco, Carlo Camaya, Josie Inco, Rina Kayanan, Ramses Tala, Romeo Lasco, Mercy Lasco, Ines Gosum, Norma Gueco, Rosario Gilas, Charis Ann Gonzalez, Joanna Marie Ramos, Feliciano Malig, Yuna Clero Campo, Nori Manlutak, Milani Ann Isok, Gilberto Laportesa, Snooki Lasatin, Celestine Lasatin, Paraking Kapayapanding Kaladwadi, Jerome Maria, Julian Simeon, Lauriana Feliciano, Salome Jose Jr., Isabel Gloria, Evelyn Aguas, Angel Amparo, Felicidad Melanio, Paulino, Patricia, Among Osegiao, Dr. Bienvenido, Antonio Florentino, Loretta, Pedro, Cecilia, Julio, Julia, Midalya, Amilcar, Renato, Rosario, Flora, Melchor, Leonila, Constancia, Froilan, Joaquin Sr., Joaquin Jr., Belenciana, Roberto, Belen, Dominador, Antonio, Maria, Emerenciana, Marcial, Trinidad, Roberto, Mirihilda, Lebrada, Rodencio, Reynaldo, Nenita, George Torres, Antonio, Victor, Amang Tomnig Dumawal, Jesus Tayag, Colombina Inco, Jennifer, Rapi Bisda, Feliciano, Senior and Junior, Modesta, Erlinda, Luis Corazon, Emmanuel, Resting, Carling, Berting, Rosario, Mario, Tim Monk, Oscar, Alistair Sunrise, Jose Lopez, Fortunata, Jose Gasa, Maria, Jesus, Gloria, Valentino, Aime, Marisa, Cristina, Vivencia, Jolica, Encarnacion, Wilmar, Genaro, Maximo, Rodrigo, Julieta, Job Karel, Joan, Cleland, Cornelio, Marcelina, Dionisio, Mervin, Daguntungan, Sita, Tess David, Castor, Uring Santiago, Erning Sevilla, Benedicto Arenciana, Arsenia, Epipanyo, Maria Inco, Maria, Arsenio, Jerry, Veronica, Angel Cruz, Jesus Soriano, Benita Pacifico, Jerry, Alice, Ruben Sr., Elena, Reynaldo, Alfredo Sr., Teresita,
Esperanza Adoracion, Sunny Tanner, Tyler Percival, Teresita Mendoza, Serapin Rosalinda, Victoria, Marcelo, Ernie, Justin, Mayra, Pablo, Jimmy, Nicolas Iluminada, Gliceria, Corazon, Presi, Caleb Lorenzo, Marvin, Andrea, Francisco, Felisa, Carlito, Elalia, Dinglasan, Encarnacion, Ernesto, Ella Benedict, Marcela, Carmelino, Miguel, Joel, Julie, Juana, Grabiel, Marlon, Bilyong, Rading, Sita, Carlos, Teresita David, Aurora, Castor Santiago, Maria Luisa Castro, Abelardo, Zenaida Roque, Leonardo Edgardo Malutak, Ponciano Juana, Almario Malutak, Elenia Abondok, Valeriano Soriano, Rafael Pangan Jr., Teresita, Magdalena Houston, Silverio Pinlac Sr., Amelia Saagon, at Karing Kaladwaking Pulgatorio, lalong-lalo na karetang alanang makaganaka, Karela. Sinabi ni Polipas na talitan
pangan, inugaliya sa namumanang, Yesu Cristo yasang mantabe, ing ano-anong pamibiyebye, inumuyat kalasan, walang pena di ikekambye, igising namin ipalipas na kaligtasan, malapit na, malapit na. Igising namin ipalipas na kaligtasan, malapit na, malapit na. Una-una kapatid, igising na, yung kaligtasan, malapit na. Malapit sa kanitang minuna, minuna kang silalpan tayo. Higit na tayo tatlutan, ing masalakay ning labanon, lalong dumkeka ng ilutan, at miyanibig kayang kayariyan. Igising namin ipalipas na kaligtasan, malapit na, malapit na. Igising namin ipalipas na kaligtasan, malapit na, malapit na. Ating metong nga familia, mitipon tamo kilagin ni Pampo ning anak, kampo ning banal Espiritu. Amen. Ing Dios ning kapanayan, amangapno kay katamo king sablang tula at kapayapan, king kasalpantayanan, king kapamilataning upaya ning banal Espiritu, mantabe kay kayungan. At keka antimorin, Pakamalan kong kakaluguran ning Adviento, yaing panahon ning pamagsadya, king panyatang ning kayarianing Dios kang Kristo. Iting panahon, makapakirakaya karingaduang malinong dake. Bibilugan ding mumunang dake, ding Domingo pila taning mumunang Domingo ning Adviento hanggang Disyembre 16. Makaparikil king pamibule king kadwa ng panyatang Kristo. Hagkata nakatamong magsadya kambening maligayang kapanaligan king panyatang ng Jesucristo kay katang talapangabos nung nuka rin iganap na ing sablang bagi. Ing kadwang dake, bibilugan dering aldo, anong nuka rin tayo umpisan ning simbambengi, hanggang aking kapat ng Domingo ning Adviento, anong nuka rin gaganakan ta naman, ing mumuna ng panyatang, inyang mi katawan yang tao, lalang ning banal Espiritu, at mi bait king Virhen Maria, akaya katang pagmasusyan king aldo ning Kapaskuan, ing mumunang panyatang kaya katamo yang gaganakan, at ing kadwang panyatang kaya katamo yang pagsadyan, ing simbolo na ning kikatamong pamagsadya at pamanaya yapin ning korona ning Adviento at inyang apat amisin dyan na kandila at tatalakad ka ring apat ng Domingo ning Adviento ang gaking panyatang ning sala yapin ni Kristo. Dingatlo kulay lang lila tanda na ning kikatang kapanisyan at kapanayan ing metong kulay ang rosas at tanda ning kikatamong tula matula tayang ganakan at panayan ing kayang mumunat kadwang panyatang, mabilog ing korona, at nung makananong yung mabilog alayang umpisa talayang angganan, makanya ng paganakaing alanganga ng lugod ning Dios, inyang itubod ni, ing kayang anak, banat busan ning meto ketawan, sa giwala ring bulong, tanda ning alang kupas ng lugod ning Dios, kaya katamo. Ing pamamendisyon king korona ning Adviento. Manalangin tamo. O Diyos, sa ibami, mitipon kami king lagyo ng Jesus ing sala ning yato. Adwan mi, ing bendisyonan me iting korona ning Adviento. Ami paganaka king alanganga talang kupas mong lugod, ame yakit king pamamye mo kaya kami king bugtong mong anak. Saupan mo king misadya ka rin kaya kaming sarili, para king kayang kadwang panyatang. At saupan mo king tunay magmasusi,
anting kapigaganakan king kayang mumunang panyatang kaniting kapaskuan, kabang si Sinjan Mila reting kandila, ipaganaka na sana king i Kristo yaing sala mitabi king karalumduman, binungan ning kasalanan, pagkalaman mo king grasyang painggulot ka rin kaya kaming kasalanan, ban manatili ang milalablabing sala ning kayang lugod ka ring pusumi. Iti adwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Kadatang yaing Emmanuel. Manalangin tamo. Oy paming at syubanwa, pagimbutan daring puso ming palining kekang lugod, at pagdulapan daring kaisipan ming sala ning kekang amano. Palablaban mo ing kaumi kang Kristo, kaya kaming talapagligtas, at ipagkalumoy sika ng sumulong king lugod, baning munag ning kayang panyatang dasna na king magsayara pana, at matulang tatanggap king sala ning kayang katutuan. Itinganadwan mi king kapamilataning ginuming Jesucristo ang anak mo, ang mabibigyan pon magari kambemo at ning banal Espiritu, Diyos manggaman king alanganga. Amen. Pamamasang ibat, king libro ng propeta Isayas. Ikaw o Ginoo, ingke kaming tatang, emo ketik nangan liligtas. Bakit paintulutan mong milisya kami, o Ginoo, karingke kang dalan? Bakit pabustan mo ingke siyasan mi buntok, at ing pamaing gulot mi keko? Magbalik ka kaya kami, king uliring kaya kang susuyo, at king uliring taong kaya kang pinili, ama natiling bandi mo, kapilanman. Bakit eme gaba ka ning banwo at tipa ka? Akit da ko, ring bundok at galgal king takot. Alapang may nakit at may karamdam king metong a Diyos ay antii ko, adarapat ka rin antikareting bage, para karetang mibibili, king karelang kapanayan keko. Matula mo lang tatanggapan, detang manakit tula, ketang pamanyapat dang matulid, detang makaganakanong makananong lang boring mi biye-biye. Mimwa ka kaya kami, makanyan man, sinulong mi, ing pamanyapat ming kasalanan, lipat ning maragol mong mwa kaya kami. Tiglos mi po, ing pamanyapat eusto, manibat po kanitang minunang panahon. Meging makasalanan kingan, agyang ingpe kamayap ming diling dapat, may ngaring basan amarinat. Uliring kasalanan mi, meging antikeng bulong alalangi, at pipayid-payid ni ngangin. Alametong mang lalapit manalangin keko, alametong mang lalapit manyawad saop keko.
Pimpanan mo ing sarili mo kaya kami. Gilutan mo kami, uliring kasalanan mi. Dapat iko, Gino, ing kaya kaming tatang. May ngari keng pilo at iko ing may yubog kaya kami. Iko ing linalang kaya kami. Ing amano ning Gino. Salamat king Dios. Dalit apakibat, ibalik mo kami kay Kaogino. Lupa mo ipakit mo at mga ligtas kami. Ibalik mo kami kay Kaogino. Lupa mo ipakit mo at mga ligtas kami. Ibalik mo kami kay Kaogino. Lupa mo ipakit mo at mga ligtas kami. Pakiramdaman mo kami, O Pastol ng Israel. Ika makaluklok king trono, baboding kerubin. Ipakit mo kaya kami, kaya kang sikanan. Mekeni at iligtas mo kengan. Ibalik mo kami kay Kaogino. Lupa mo ipakit mo at mga ligtas kami. O Diyos, amay payang tutu, iba't banwa mong matas lawan mo kami. Iligtas maying tanaman akerang tenam. Iting ubas akerang pepalabungan at pepasikanan. Ibalik mo kami kay Kaogino. Lupa mo ipakit mo at mga ligtas kami. Dapat ingatan mulat iligtas ding taong kekang pinili. Ing balaya na pigkaluban mong sikanan, kanita kapilan man na kaya magtaksil keka. Pagkaluban mo kami bayong be at puryanda ka ding miyabe-abe. Itamongan ko. Ibalik mo kami kay Kaogino. Lupa mo ipakit mo at mga ligtas kami. Ibalik mo kami kay Kaogino. Lupa mo ipakit mo at mga ligtas kami. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, karing tao, Korinto. Manano na sana ngibyen na kaya kayo, ning Diyos sa kaya katangib pa, at ning ginutang Yeso Kristo, ing grasya at kapayapan. Maralas kong babi kapasalamatan, king kakong Diyos para kaya kayo, uli ning grasyang binye na kaya kayo, king kapamilatan ng Kristo Jesus. Huling king pangayagom yu kang Kristo, meging mabandi ko king sablang bage, pati na king pamagsalita at belwan. Ing aral tungkol kang Kristo,
Malino mayayakit ke kayo. Tunay at tiyungan ke kayo, ing sablang kalam espiritual. Kabang panayan niyo, ing pangapakilala na, ning ginutang Yesu Kristo. Antabayana na kayo, ang gaking wakas, ban mayakit ko nga lang kapintasan, kingaldo ning ginutang Yesu Kristo. Tapat yo ing Diyos, aminawas ke kayo, ban mi ka pamakyagom ko, king kayang anak, Yesu Kristo, aginuta mo. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ipakit mo kay kami, O Ginoo, ing lugod mong eko kupas, sa upan mo kay sana at iligtas. Ing ginuman tabi kay kayo. At kay ka antimore, Pamamasa king maya pabalita agpangkang San Marcos. ligaya kay ko, O Ginoo. Jesus nga na karing kayang alagad, mingat kayo at parating makasadya, uling eyo balo nung kapilandatang ing makatakdang oras. Mangariya king meto nga lalaking miglakbe, king marayong lugal. Ipanibala ning kayang tuknangan karingipos na, ing balang metong agpangking kayang katungkulan, at iyutos ni ing gwardya king pasbol, ban manatiling makasadya king kayang pamagbalik. Inya magsadya kayong parati, uling eyo balo nung kapilan niya datang ing makibandi king bale. Papalyaring sisilim, kapitangan bengi, ganingaldo o abak, magkang biglayang datang at dasnan akong matudtud. Ing sasabyan ko kaya kayo, yan naman ing sasabyan ko karing sabla, magsadya kayo. Pakamalan kong kakaluguraning maya pabalita ning kikatang kaligtasan. Kapurian kay ko, O Kristo. Lawe po ing kaya kayong medyo seryoso ta pa po ngayon ako pa po buring masyadong mailita mo ngayon. Pwede yo pong lawan po rin kasiping yo. Ta po medyo seryosong lawe, ne? Lawe niya pong kasiping. Ita po medyo seryosong lawe. Sakay po sabihan kaya, may bonus ka na ba? Yan, okay. Dinwal no po rin bonus yo. Kako kapit na ya pa po imibiya ka na ako. Sana all. Pero buri ko po i-greet yo paring balang metong Happy New Year po kaya kayungan. Paki-greet po yung balang metong Happy New Year po kaya kayungan. Because today we begin a new calendar in our liturgical year. A new liturgical year. A new season, Advent season. Migbalik ta na naman king umpisa. Antita mo mong migbalik na naman king umpisa. Kakayaring Kristo ngari at kayari ta ing mumunang Domingo ning Adviento, ing panahon ning pamagsadya. But as we begin this liturgical year, on this very first day of this liturgical year, we will, as we have always done, we will begin with the end in mind. And literally, with the end
What is the end? Kamatayan. Okay mo po kayo, pisabiantana naman ng kamatayan o tatakot kayo? Okay mo po kayo? We will talk about the reality of the impending end and our impending death. Kaya pakisabi sa katabi, magpapasko na, pakisabi sa katabi, magpapasko na, magbago ka na. Malapit nang dumating ang Panginoon, magbago ka na. Pero kung ayaw mong mamatay, pero teka, si Enrile ka ba na hindi mamamatay? We fear endings. We fear and have feared the ending of the relationship of Daniel Padilla and Catherine Bernardo. Because we are not prepared. We are not prepared. And I too am not prepared. Ang giyampong eko kilala reta, at may nasakit ko naman king break up da. Eko po balo, bakit? Masyadong apektado at luna pungaldo. May buko mabe na tuling nga balo kung mig-break la. Ang giyang eko po kilala. Because endings are always sad for us. Endings are always sad. We always fear endings. Because it is something out of our control. When an ending comes, it is something out of our control. When it comes, it cannot be withdrawn. And surely it will come and can never be withdrawn. Kalupa na po ning sasabyan ning Salmo, ngayon ni Pungaldo ngayon ni Mumunang Domingo, ning Adviento, ginumibalik ka, at ipakit may lupa mo kaya kami, at miligtas kami. And didn't we know, according to Old Testament language, potang sinabi mong Ginoo, burike ang akiting lupa mo. Potang king matuang tipan sinabi ng akit king lupa mo Ginoo. It means only one thing. It means death. Ing meto nga tao manakit king lupa ning Ginoo, mateya at metene. Which is why this Psalm 80 is a death wish from a people slaved by Assyrians, 7:22. Anyang may alipit kay Northern Kingdom, kareng Assyrians, ing panalangin da Ginoo, ipakit mo na yung lupa mo kaya kami, bantok nang na yung kasakitan mi. It is a death wish for themselves. Burida ng mayaring kasakitan da. And it is in this context that we shall understand this season of Advent, the beginning of a new church year. Ironically, the beginning of this church year, a season of preparation, is a season of preparation for the end. Pamagsadya, king kapupusan, and even a season of not only preparation, but longing. Tamo mo magsadya, pero para tangan tayeng kayangganan. Isn't it ironic? Tayo buring ang ganan, but in this season of Advent, we are longing for the end. We are yearning for it to come. Ginoo, ipakit mo na yung lupa mo kay kami. For we know that if Jesus, nung tuto, at agyun ang migpakit ning ginutamong Jesucristo, adwang libo maigit, banwaning milabas, pepakit ning lupa na king lupa na ning metong anak, balo tamong yang nanong oras. Ngeni bukas, pota, ipakit ni pasibaying lupa na keka at kanako. And maybe he's already doing so. Thus, the invitation of the gospel, be watchful, be alert. You do not know when the time will come. Watch therefore. You do not know when the head of the house will come. Sana, nakodas nan matudtud ning makibandi king bale. Paneta mo kanun dapat makagising. Eko matudtud, pakilawe puring kasiping iyo nung matudtud nala. Eko matudtud. Pero lawanta mo, ninuwariring taong matudtud. O ba't pa nagkat na ning Ginoo eko matudtud? Nino puring taong matudtud? Tatlong bage. Ring tao, bakit tayo matudtud? Muna, masakit la. Atin lang insomnia, puwari. Kadwa, nino rin taong matudtud? Retang taong ating pigaganakan, o
O kaya retang tao ngating kasalanan. Thus we say, wari sabihan tamo, may papatudtud ya pa kaya yung tao ngayan, king ring gagawa na. Detang taong man lamang at mandirahit, may papatudtud ya pa kaya yung tao ngayan, nga tamong makanyan. O katlo, detang taong dakalisipan. Dakalpigaganakan. Kalupa na sigurong Daniel Padilla. Ipapatudtud ya pa kaya ngeni, Daniel Padilla, king karakal na isipan kanyan. But ironically, the invitation of Jesus is to stay awake, while in fact, what we desire in this life is to have a peaceful sleep. Maging payapa tamo kapilubluban, itang manyaman tamo tudtud karing kaya katamong pipagkeran. But I think this is the irony of Jesus' invitation for us. Ngening mahamaw siyang eko matudtud, be watchful and be alert, is ironically an invitation for us to always develop a peaceful sleep. Why? Because sleeping is a practice of dying. Lalo ng mga natutulog sa simbahan. Yan. Gising pa po ba yung katabi nyo? Huwag nyo po siyang gigisingin, ha? Dahil ang mga natutulog, nagpa-practice mamatay ang mga natutulog. Totoo po yun. Practice yan sa pagkamatay. Kaya huwag nyo silang gigisingin. Sleep is an anticipation and really a preparation for death. A participation in death. A hopeful, a joyful, and a peaceful awaiting of a new dawn. Uling na ka man matudtod, nung balo mo nga ala namang bukas, puwari. Na ka man matudtod, nung balo mo nga lang bukas. Inyapining panagkat ning ginuke katamo. Ngening sasabihan ng parati kong makasadya, hingburi na palang sabihan, sana balang matudtod kayo ning bengi, manyaman kayo tudtod. Uling ala kong pigaganakan, ala kong lemangan, ala kong penderatnan, at balo yung sablang gewayo, ing kayapan. Atin pong misa nating, meto nga may umpisal, po kako kay asawa na. May umpisal yung panamdaman na mga inane. Isa likutan niya mo po king lagi yung Alfredo, ining mga umpisal na lalaki. Pero po EMDs, po kayanan na apelido. Ining Alfredo, penamdaman na medyo kakaskupya salo. Inya sabi na kening abe nga nang makanyan. Medyo may nana ako panamdaman, nga nang makanyan. Bala mo matena ako, nga nang makanyan. Bala mo mamamatena ako. Ating kung ikumpisal ke ka, nga nang makanyan. Kilala may itang best friend mo, nga nang makanyan. Anyang misawa ka pa, nga nang makanyan. Megingi kami, pasensya na ka, nga nang makanyan. May kibat ining, mamakayang isipan ita, nga nang makanyan. Petawaran da na ka, nga nang makanyan. Ating pa, liwa mo ita. Kilala may itang pinsanan itang best friend mo nga ita, nga nang makanyan. Megingi kami mo naman, kabang asawa da ka nga, mo isipan nita, nga nang makanyan, magpainawa kayo, mo isipan nita. Atin pa nga, nakilala mo itang abe, tamo king bale, nga nang makanyan, ilordes, nga nang makanyan, tamalwa tamong kayabe, megingi kami mo naman nita, inyang misawa katapa, nga nang makanyan, mo isipan nita, shhh, balo ko na nga niyan, nga mo, basta't painawa ka mo, paboren mentalabing laso, na binyay ko kaya kanandin, nga nang makanyan. Lami patudtud po tambeng iring emenikwa. The lesson, bayo mo paaminan, balo na naning asawa mo. Amen? Bayo mo paaminan, balo na naning asawa mo. Kidding aside, we have to constantly clear and purify our conscience. Always starting anew, so that we will always be prepared for the end. So that we will always be ready to accept the coming of God in our lives. Nung bisa kang panema kasadya, magpakaganaka ka, manyawad kang tawad, at mamatawad ka. Panikwanan mo nga lakang lalamangan, panikwanan mo nga lakang paglaraman, bane ka marine, potang datang yung gino. Panta potang pepakit ning lupa na keka, atin kang lupang ipakit kaya. Amen? Ing panagkat ning Ginoo, kaniting panaw na pagsadyan tamo, ing kayang panyatang. Let us clear
our conscience. Dapat mayap, manyawad-tawad, mamatawad, alang lalamangan, alang paglaraman. So that when He comes, we are proud to say, Lord, here I am, your humble and faithful servant. For there is no pillow softer than a clear conscience. Alang ulun, mas malambot kaysa king malinis a konsensya. Amen. Talakad tapong ini at ipasyag tamo yung kaya katamong kasalpantayanan. Sasalpantaya ko, King Dios, ibang mayupayang tuto, lina lang King manuat yato, at kang Yeso Kristo, ang anak ng bugtong ginutamo. Pengagliking upayan, Banal Espiritu, may bayit kang Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako King Cruz, Mete at Mikutkut. Tinipaya ka ring Mete, King Katlungaldos, sinubliyang Mebye, pepayto siya banwa, makaluklok, mananay Diyos, sigpang may payang tuto. Iba't ka rin magbalik yan naman keti, ban mo kum ka ring mabye, ampon may nga mate, sasalpantaya ko, King Banal Espiritu, King Santa Iglesia Katolika, King Pamisamak ding Santo, King Pangapatawad na rin kasalanan, King Pangasubirang Mering Mete, at King Biye Alangango. Amen. Manalangin tamo King ginutamong Yeso Kristo, ban maging matingid tamo King kayang pangatsyo, at King kayang kaligtasan, datang sana, King kabilugan tamong yato, lalong-lalo na para ka ring magkasakit. Nga tamong manalangin, Ginoo, datang naka at iligtas mo kami. Ginoo, datang nako at iligtas mo kami. Pabandayan meng dakal akanulog ing iglesia mo, ban ipakit ne ing dalan karing sablang magdalop, matulan ng tanggapan, mitmong lunos at pakalulu ring palpikasala at maging satungan yat talapaglawya ring kalulu. Ipanalangin mi kaya ka o Ginoo. Ginoo, datang nako at iligtas mo kami. Ginoo, pabanyan mong kabyasnan ding pamuntok ning kaya kaming yato, ban iyatada ing kapayapan at ing katuliran, karing sarili rang bansa at king antas na ning kabilugan ayato, ipanalangin mi kaya ka o Ginoo. Ginoo, datang nako at iligtas mo kami. Ginoo, pabanyan mong kapanaligan, kaya ka ring daralan kasakitan, ban akit da nung nuanti ing lugod mo karela, at makatamnula naman sanang tao, talatukik mo king kaya kang pamanalastas at pamakalulu. Ipanalangin mi kaya ka o Ginoo. Ginoo, datang nako at iligtas mo kami. Ginoo, pabanyan mo king kaya kang espiritu, ning katapatan ding miyasawang masisira pamiyutos, ding pari at reliyosong malilili, ding mikaluguran amebigu, king karelang tiwala at pamidamayan. Ipanalangin mi kaya ka o Ginoo. Ginoo, datang nako at iligtas mo kami. Ginoo, pambandyan mo rin kaya kang komunidad king lugod mo, ban igalang mi at kilalanan ing ulagan ning balang metong, miyabe-abe, kambe ning sablat, ming pamiyayaliwa, at pansinan ing dapat ning metong at metong. Ipanalangin mi kaya ka o Ginoo. Ginoo, datang nako at iligtas mo kami. Ginoong Yesus, iking daratang banibayo mo kami at ingke kaming yato.
maging tula rakasana, kapayapan at kabilugan na kapanaligan, ngenit manggaman king alang angga. Amen. Sabla
aganda, at ding sablang tao akit na, ing ligaya ning Manalangin kayo kapatad, baning kaya katamong daon, matanggap yara paning Diyos, ibang lubos mayupaya. Tanggapanin sa aning Ginoo iting daon karing damat mo, kay kapuri at kaligay ng kayang lagyo, king kaya katayang kasaplala at mabilog ng Santa Iglesia. Oy paming miglalang, iba't ting sablang pigkalumuki kami, darawon miting tinape at alak, samantalang susuywan da kangeni, tanggapan mo reting kaya kami ngayon at antabayanan mo kami kapamilataning pangako mong biyalangangga. Idiadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Ing ginuman tabi kaya kayo. At kaya ka Yat nayo ring pusoy. makayat na no king Ginoo. Pasalamatan tayo ing Ginoo a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matuloy. Tunepin karapat dapat at matulit ing pasalamatan dakang parati at numan karinoy pa, Diyos king alanganga at lubos mayupaya. Kapamilatan ng Jesucristong ginumi. Inyong migpakumbabayang may kisahot kaya kami anting tao. Ti parana itang binalak mo kanita pang minuna. At biglat ni para kaya kaming dalan pa inturuking kaligtasan. Ngayon ni panayan miya itangaldo, pot ang ikristong ginumi magbalik yang pasibayo, kambening kayang ligaya. Kanita maging kaya kamiya sana, itang kaligtasan na pengako na, ang ngayon ni paninayan mi king mitmong kasalpantayanan. Ulinita, kambering sablang koro ring anghel karin banwa, daralit ming kaya kang ligaya layan makyabi kami nga lang tuk ng babiya kapuryan kaya ka, ngaming kakanta. Tunay kapin banaloy-pay kayong panibataning sablang kabanalan. Ulinita pagparalampumi. Palukob mulat pabanal di atingayin kayong espiritu mo. Ban para kaya kami, malyari lang katawan. Ang pondaya, ning ginuming Jesucristo. Bayo yami daon kusang lubking pamaylas at kamatayan. Kinwaning tinape, pepasalamatan na kampon pinuri. Pira sunet dinwang na ikaring disipulo na at ngana. Kunan iti kayo nganat mangan kayo kaniti. Uling itiing katawan ko, ami daon para ke kayo. Makanyan mo naman kay ba't ni nga punan, kinwaning kalis, pasibayan na kang pepasalamatan ng puan pinuni, dinwang ning kalis ka ring disipulo na at ngana. Kuanan yeti kayo nganat minum kayo kaniti, uling itiing kalis ning daya ko,
Ing daya ning bayan po na lang hanggang tipan, kami bubu para kay kayong po para karing sablang tao. Banket kami patawaran na rin kasalanan, daptan nyo itiking pamigaga na kayo kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan, inyang ening gaganakan mi o ipaing kamatayan at pamanyabli ng mebye ning anak mo. Daraon mi kay ting tinape ning biyating kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka. Ing pepalyarian mo kaming matampang tala kadarapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamwa mo. King ikaming ansanang misulu-sulu king katawan at dayang Kristo. Tipuna na kaming anting metong ning banal na Espiritu. Ganakan mi o ipaing banal na iglesia mong makalaganap king meto yato. Ban mi ganap yaking lugod, kambe ng Francisco kaya kaming Papa, i Florentino kaya kaming Obispo, ding sablang pari ampon diakono. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepainawan at maninayang subling miye, at ding sablang mayangon na biye. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye langanga, ban kayabe ng Maria kapilan man Virhen ninduning Diyos, kambe ng San Jose ing esposo na, kambe rin nuan mong apostol at ding sablang banal, at inupad king malmong kaburian, king kekabanding panahon napurian da katapaligayan, kapamilatan ng Jesucristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kambenat kaya ipang mayupayang tutu kagumning Espiritong banal pupurian da ka at parangalan manggaman kingalangangga. Manaliking pamanyatang ning kayarianing Diyos, busal tamo, maus tamo kayang eni, kapamilatan ning panalangin na tiro ng Kristong talapagligtas tamo.
Ikahabos mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaw paning kaya kang pakalulo, parati king mitimawa king pamanali paning kasalanan, at mikabiyos sa lang kasasagkulan king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristong, kaya kaming talapangabos. Uling kay Kaya kayong kayarian, kayarian, ating kayo ating payan, ating ligayo, hanggaman hanggaman king king alang-angga. alanganggo. O Diyos, sa ipaming ginuming Jesucristo, sinabi na karing kayang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo, emo sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, no na ing pansinan mo, ing kasalpantayanan, ing kaya kang iglesia, at pamayapan ng ponpisan metungan megpangking kaburian mo, ika mabibiyan po magari, manggaman king alang-angga. Amen. Ing kapayapaning ginuman tabe sanang parati kaya kayungan. At kaya kang ante Ing masayang paralan idake tangin iking balang metong ing tandaning kapayapan at pamikakapatad. Pakamalan kong kakaluguran, nyo ing kordero ning Dios, nyo Jesucristo, ing anak ning Dios sa datang king kayang upaya at kaligayan, nyo ing milalako king kasalanan ning yato, mapalad tamo, ikatamong mayayawos, ban makirake king biye, at misyon ng Kristo. Kino, ek matampang tanggap keko, dapat yagtas minyay nga mano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. O Diyos, save pami, manano na sanang iting pamakinabang, ituro na king lugod king kayarian banwa, ingkayang pangako at kapanayan, antabayanan na kesa na king kay kaming dalan keti king yato, itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Makuyad mo pong announcement, kempong tutuking Domingo, December 10, impong 8 Betis Grand Marian Procession, impong misa, pag-umpisaya pong alas 5, ninggat panapon. Next Sunday po, impong katlong misang Domingo, 5 p.m. nepo ninggat panapon. At iya po 5:30, 5 p.m. ya po. Kaya rin na po nita, impong Betis Grand Marian Procession. At buri ko mo pong ipamalita mo rin kaya kayo, impong alikom tamo pong pondo para king pondo at lamak ng Kristong Ari, anya pong tauling kapag masusya ng Christ the King Solemnity, may may gitana pong 80,000 pa si Bayo, at daragdagla pa mo rin po, at napon mo po ating po memye post-dated checks at monthly po ka naman mensya 10,000 balang bulan para po king pondo at lamak ng Kristong Ari. Sana po, agyagantala pa po rin kakilala tamo at ikayo, bisa ko pong midwang sahop, para po karing panyawp tamo po karing pakakalulu. Dakal na dakal pong salamat kay kayungan. At lastly, kempong December 8, makayawad po kay katamong Katoliko ing simba. At lula mo po, rening obligasyon tamong obligado tapong simba. December 8, Aldoning Pasko at January 1, Solemnidad ng Maria Induning Diyos. So kempong tutuking December 8, makayawad po karing balang Katoliko ing simba, ban pagmasusyan ing solemnidad ning musinga na pangakagli ning Indong Virgen Maria. 5:30 po ing misa, 5:30 ning panapon po ing misa kening Pisamban, alas 6 po ning abak ing misa po king katamo pong monasteryo. Dakal pong salamat. Ing ginuman tabay kay kayo. At kaya ka ante Idukuyo laring buntok yu at maniga po king bendisyon ning Dios. Paniwalan yu king anak ning Dios, misan di natang kay katamo. Panayan yan datang pasibayo. Manano na sanang king panyatang na, idala na kaya kayo ing sala, ning kayang kabanalan at bendisyonana, at ing bendisyon na pagdala na kong katimawan. Amen. Manano na sanang ing Diyos, gawa na kong matatag king kasalpantayanan, matula king kapanenayan, at alang sawang lulugod, karing sablang aldo ning biyeyo. Amen. Magsaya kayo uling ing kikatamong talapagligtas, may kisawt kikatamong ting metong nga tao. Potang datang yang pasibayong mitmong ligaya, ablasanan ako sanang biye alang angga. Amen. At bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tutu, kambeda rin kaya kayong pamilya at pakamalan king biye. Ipagkalub na saning pekamalala makapagnasaning kaya kong puso, king lagi ning ipampo ning anak, ampo ning banal espiritu. Amen. Ume kayo king kapayapan, panayan ing panyatang ning Diyos, karing biyeyo. Salamat king Diyos. Mimingat kayo po king pamanili. God bless po. Happy New Year po kaya kayungan. Malapit kesa